Hakasngi Khubborjylla Meghalaya ka Rakhe ya ka Meghalaya de ka Basanpu South Nam nadu bakaladon ya ka Jilla Bapura Hakawe na kini jing Rakhe ka ba ngilasaki ka jing Rakhe ha East Khasi Hills District ka Balapanlong ka District Administration lengba ka Deputy Commissioner ka Balawan Banshimatalang kinong yalam shnong lambat kinong yalam balang Khubor District nadu ka Deputy Commissioner kong RM Kurba ki Magistrate Kuntup yu pada Richard Majau uba layo banduai kerpang ya kejela lembat kiwe. Hadian balawai kejingelang habakran bar Deputy Commissioner ka kong RM Kurba kala pentip bakajela hakini kisan pusau senam kala sedang ban kiu hakababun ki khna kila sedang ban shim hilat kelenti ki baka sorkar ka ai lengba kilat sengkam lembat kiwe. Bat kala kunturu kiwe bat ki Samla ban wan syakmat ban shim ya kilat kelenti bala ai ka sorkar namar kumbalong benta ka sorkar pun kijing arab baka ai kum na ki bank lambat kiwe hakani kesingi ke DC kala pentep ru baka jela kala yo ru ya ka award hakabaya day baka jing penkre ya ka election ka bala tip kum ka election management award. God, our loving Father, we thank you for everything you have given to us. We thank you for the gift of Meghalaya, our state. We take this opportunity to pray for the 54th Statute of Meghalaya. Continue to bless our state. We pray for all our political leaders of our state, our local leaders, leaders in different fields and departments, our district administration, faith leaders, and all the citizens of Meghalaya. God, bring peace, development, growth, and justice to our state. Give the citizens the sense of respect, commitment, hard work, and wisdom. God, grant all the graces we need to us present here and to the state of Meghalaya. God bless us all. Amen. Siết trao ban đêm chặt xí đu kim lao anh cứ từng lót hẳn hình rây ru một đồ khá ya kita kishin minta kun kari nang ai nasin makapekan nginom lim day hati nulang kerja simple Shisha labon singin mantlo Kariangi kakon badai the jing minat yin sakjo Jing dong kawan raya senya Ban klanda maka klurgen om pausatia hasun bening Henry rilum maduka ya kita kishin minta kun karinang Shillong
tê cầm rốt na gòn bạt gòn para Chiksha sengi hamreng parki khasi saki jatya shate shapang ningi barogia em hangli kum shipara nadu bagi wachong kilo shua Meghalaya, sweetest homeland of the clouds. Living in your arms, we feel so proud. Khasi, together you embrace. Be Messiah for every coming race. Ngapetiaka celala jong hakani kapur banta Nga isibon kijing kelan nujor kisema menuswa Jentran kijing posli jong ikila urlong habun kilang Aku dipuki sakti pangrep karya Kisurak jingker men lashna lasyang Unique heritage, tradition, and ecological richness. Our state stands apart from its vibrant cultural diversity, strong community institution, and extraordinary natural landscape. As citizens, we share a collective responsibility to contribute to its growth. This includes safeguarding our environment, upholding our cultural values, strengthening social harmony, and participating actively in the democratic and development process of the state. As we look ahead, let us recommit ourselves to the sustainable growth that balances economic progress with environmental conservation, ensuring that the future generation inherits a state that is prosperous, inclusive, and resilient. On this day, let us dedicate ourselves to continue progress while maintaining our own identity and self-respect. In the words of late Soso Tham, quote, Jingshai ngi wat, sau dong patay, Jingshai kari ngim tibe. For light we seek all over the world, the light we own, we know not at all. Our motto should be, our state upright. We maintain our heritage, our dignity of being a tribal state. That is something we should not forget.
dap jam kesan pusau foundation day jam ni bagi mesti buat Meghalaya dengan ai kubri ni baru dia dan aku dengan saya buat ni sih yang bagi dia roy apa mesti jumi bro dia harap boleh buat roy apa apa kat district ni Meghalaya ni kabani kong ai kadi kajing bun jam di long sang sno kita la kio kita la pau dan kita lain sikit bagi ai boleh kajing wanda ini kan nama gabungan dia dari but kunjung tu akan diamkan kayo kakon marba di siapa pun nak jadi minta kita sini ke kabu pakai air sabta kabiete bagi sini entrepreneur di mikir pok yakin lah beginang mi pun kumpulan nak one sakman ibun nak ski mentah ki bank do mentah ki bon ki program ni akan Jepang government achievements batawa way ni ilat yo kan bon di Shillong tang bagi hab penyawat banyak di don nama minta ke hotel ke invite ki kena ni bapa azkam habis dono ka lain tu buat nam spesifik kenu kono mentah kalau kita kena bersyukur ba Kristen criminal inti ni macam ni jadi dalam dia mo dia sekali kena yang sports ni pun dia kena government ka encouragement ha dan di board di sana belalai gibun dia kena kemio scholarship dari mentah ni kena belapau di bala yo iki recognition ya ki scholarship kadang so ni yo i ka kani kami ka ai kata ka all round development kamde tang ya ka institution dari individual ka bon ha ki ini kila ban yo benar support iki mo nang ta pedang hai ke be de bekas sukasan ni yo i mental ka tuganisnam ka regioni ka shong suk shong san ka pen i ka growth mal Shong Sai company kadang development kadang ke jing pun jang baik pak kabere company yang kami masih Shillong town ni apa kari berapa baik ke government kita hingga snow pang I complain about but ni kita hinang ni smart kalong enangi nama ni long ka state ka ba 100% kini kena between the age 45 below so ni de ka state ka ba kena ba tingi dan kamban shim ka bu kena abroad ba kin pay bikin coach school in like the villaging pule bagi dia kalau dan ka kata compulsory education so kini shim ka bu kata ikan kentu ikime ka paru kin penhe pensan pun haka akor ka buram kumbalong ni kasi mitip play play you know kipun gitu kan da kan mau kawan ka finance minister recently kumno ka kashim kin still but kilong ki basok relationship kin baka kita kamaya bahau kita ki kibun kita kibun di kena juni kimia tinggi kwa hi bangin im kajung nong tanrai juni nang ba ka culture juni kan im karyam juni kan im kar konkret kum khana ka akor ka kita bar kai kam dei tang ka juni o jing pat mo namang im dei ban cha mo ka jai ban riu ni dei ban im ka jai ban riu ngim dei ban o ki judon ki khasi kata ka wi ni long tiem ngim kwa ban o judon kita mi kwa ban don mi kwa ban productive mi kwa ban trestam mi kwa ban ik ni wei mila ban ngayo ong ni bon ki khna juni ta ki ba long very hardworking kita long very productive but quantity kita kena malim kena samla ha pom di sorry malim mo plang kita kilong cooperative kita ki group IBCS kunjo atang kita multiple work wa ay pi ka kam kabon ang ba pin hub ban lek ban wat iki don mo ba pin da kwa ban page group kita hang ti ha pom mo plang ang pi pilan page manam tongin multiple thing ni sentu oi kita mo pi pendak di form lang baki online by day baki ni scheme apa lani hakaban apply gini kam agency lagi ni government tiki ki sinjam baga nakal yang district consumer dah kabe dei ka lat wat kan jam ki ila make it very simple how kabe dei with technology mo ki amakin marta everything's online so basically la da ki sham jing ki lat manage ka CSC kita
advocacy assist community service center jumi kidan jumlah government kila bani untuk kidan kibri untuk kila labo of course kadeka economic activity jum kibri hapsi a few like sangkut ikan untuk ni. So but the thing is that kidan kini kibri bala bani ram hang ni ha office ni rugi kidan kinda one kali kiwan the problem is kim one so the issue sa taman ong baik bangim tem dai te ka block ko play ki block kidan hang tu ki video kila bani ram yaki kidan ki start ni kloy bani ram ya no inu bawan sa Tila dah pi om kum ta ba ki buan mi syakman ki duna tu ki senjam pada kum ki het jong ada sek opinsim kata kakalat kakabu ban pun priang lan ban pun semua tu ki samla Nishim dagan ikanat ba fi ai ma fi ta kasni ba pin subha banda de kidan kan ono gajing mi kloy yang ni dan we are working nam ta jompi te mi kloy ban ya ram ya pi la de kidan kan ono ti kum mi het ka sek ke ka bagi dang don kam syakman ban ya pentulun di kam bai dei la ban koyo kam yo jam ka development haki penta Shillong gope segi kita gi pidang i banang iduna district kajing duna kalong kabang i kalong ba bon ki drop out kan te kawe kalong bang ni kwa ban sutu ba kan ni kan menteri ni dan kam education ni kwa ban kan slori ki kon sama jumi kon kana jumi ba in life ni ha ban yang independently ni ha belong productive ni ha belong financially strong ban no financially strong ni la dan kam dei ban ha belong doctor engineer ta kam mut men swa ko jumi chi ong la da pim pass pim le science mut ni de ki bit ma like langim nang dei ko mangar ngam dei science but very system so ngakuan encourage kena jumi believe in yourself net yala dia but kidi ban tip ke strong point ke weak point jong pi dia nama ngam tip ke iba kidan kam kin haban ya keren kin haban ya khana kin haban wan sakmat and kani kan juk mentan lei pi Google the internet now spending time hak kini ki internet social media pinapan dunai kata nama kabam hai ka por jam so we would encourage gi kena so by use the media kani ka social media YouTube and all ki buan hang to ki lat ki pen hi kai pi kum no ban yo kam yo jam so ni hap kita hi ki ngat kwa ban ya kan ki kena know yourself ni haka ni jing em mi dan bet smart way nim la ban ong ba you know ngin api me pa ni ki pramarjan mar pa ni you know we are all on our own so ngin hap ban wat trisitam kilat ki bon ka prime hap hang tai poplo ka don hang tu ki dan bon ki scheme jang CM elevate dan ala jang agriculture men chuang im ju yo sno ba ki government kan ai kan perkat te ba nong grab dan kam gitu ki mo ki kita kitir san haja ka ai ka government nam lagi nong grab so kata ki scheme ki dan long men chuang im ju ai tiar kum tu ban ong la ai pisa tem dei hap ki ban ki da ka tiar so kita ki incentive ka ai ka government dan ting ki beri ki te ban ki tang tiar ban dan kam agriculture so ka government ka ai kita so kita ki ngoi ki bon ha dengan request itu ke government website kadon nang ta menta kadon sekatu ka Meghalaya 1 hang tu da pia smart ban pe hang tu idon scheme jong government ban apply ru directly hang tu kan fikir mentan basically ketika kemnong i prepare ka master plan for the election management of the whole entire election process naduk ka resource management kabili bagi personal nang ta ki management ada the last mile more bagi take care bagi ensure bagi no one is left behind kata dia jingmat the election but no one should be left behind so we have so far nilala benda kata bagi slogan bagi yo ikani recognition nomor Malaysia election ketika jangan ektas ke bagi berkat ni tak ni hab stop bar kat benda tadi kan kam tidak ban sungguh mungkin kam ke we ketika jing bagi la ban ni ki school ki dan tang hadu class 8 kim la ban ni sejengah so kata ketika jing bat mentah kan ni so menu kala sedang men rationalize ki bon school jom ki LP school level ki bon 100 ki secondary high secondary kita sementara ke government kala show man pakat kala ya kita proses ban rationalize ki school
but ni kan men ba nang ni sakmat kan ni ka kam padang ya nang mina ban upgrade di school kita di ban upgrade nang bagi kena kim dan kam ya ban one shot dan national ka jaka ba jan ung subject change important untuk hai badan kita di secondary school but in kena in ban school ha jan national